Reka twakire umushumba, ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire umushumba. Tiza gatebe wa. Amen. Mbere ko tuja muri byinshi tube hamwe twese. Melissa yavutse, isabukuru nziza y'amavuko, uzahirwe mu buzima. Uri umufana wa Gen Z, niyo mpamvu wenda mbikoze. Hari ibibazo uzahura nabyo mu buzima, bizaba ari byinshi uko byaba bingana kose, ndakwizeye urusha kubyibuha. Ntibizokugiraho ikibazo, humura. Ariko nagize ikibazo, ukuntu ungana wavugiye kwa muganga cyangwa ni mu kiraro? Ibyo bitaro none ngo abantu bazapfa bakashira muri morgue, ndango ni mu muvure nuko. Namuyoboke nabonye bamupostinga cyane. Ni isabukuru cyangwa ni baby shower? Jega nabonye bapostinga muyoboke uri hafi gupfa, avutse gute? Numva ni ibintu bitaye bishaka nko kumvikana, ariko amahirwe n'imigisha mu buzima bibaho. Numvise wawe bavuga ngo uko barasaba inkunga yo gufasha abana ngo witanze inyama zo mu nda, ni iyi cyangwa nizo mu nka? Naje nubyara nzoguha ibigoma. Turatangira dusoma ijambo tubone gusenga, ariko nibampera umuntu mikoro hariya ansengere nitumara dutangira amateraniro. Twubahe Imana dusenge. Twagiye. Reka dusenge, tuze dusenge. Mana, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, turi hano ka Kigali muri comedy Gen Z show ya Merisuka. Ugirire neza bano bantu bose mwami Yesu Kristo. Nenge kuvuga ngo ubaho umugisha, ariko barawufite. None se umuntu yohumeka uwo si umugisha, ari uwo baguze uwo mwuka. Abantu bozuka bakasha muri gahunda zabo bakagaruka, uwo si umugisha. Turino gira mugenzi wawe ngo turi hano hanoste. Ibyishimo n'amahoro birange bano bantu bose mu izina rya Yesu. Udafite ibyishimo sinzi cyamuzanya. Mushumbaka ngaho dusetse twumve. Amen. Arakoze cyane. Bantize mikoro umuntu ansomere mu gitabo. Nyina nako datawe nzanira mikoro. Ari umuntu burya Imana izikoze isoni kimwe nuko iziguhesha umugisha. Uriya muhungu w'imifuka uzi gusoma? Ngaho ino hano usome. Ayo ese wowe ugira ikoti rimwe ry'umweru, imifuka si igira indi kara? Mu rugo dufite umufuka wavuyemo amakara n'umukara. Wogire soma ahangaha Yohana wa mbere 3:2 ahangaha.
mutuze dusome ijambo ry'Imana. Haleluya. Kristo Yesu akuzwe byadanje. Mu rwambere rwa Yohana ibice 2:3 ku murongo wa 2 haravuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Buretse gato uzosa na Yesu cyane je umvise nawe. Papa umva Yesu niyerekana uzosa na gasuku. Oya tuzasa nawe. Uzosa na gasuku. Ndashaka ko dutangira ibyo byose abantu begereje Imana ibintu biza bisa neza siko. Nasuye abahungu babiri muri ghetto ikicumweru turimo. Ndashaka kubaza n'abantu bisanzwe mbabaze uko babayo. Kristera, amavuta utekeshejemo ifiriti uyashira urayamena? Ngo arayamena. Amavuta utekeshejemo ifiriti uyashira wowe urayamena nawe? Reka tubaze regira agenda. Amavuta mutekesha ifiriti muyashira? Ntago navuze amamesa we ceceka, navuze ubuto. Nasuye Amoni ni wa muhungu ukunda guseka. Amavuta yatetse ijya mbere, ateka ijya kabiri, ateka ijya gatatu, cyakora yarakiranutse ijya kane ayateka mu muceri arashira. Sura Hamza ayateka mu muceri bwa mbere ariko nk'umwana w'inyamirambo w'umusirimu ntiyogeza gatatu nk'aka Amoni. Yatetse ubwa mbere, ateka ubwa kabiri, ubwa gatatu arayisiga. Ndashaka kubaza umutumigo wacu Bushari. Amavuta utekamo akoze Bushari ateka ifiriti ariko. Reka nkubaze ikibazo kijanye nawe. Bushari, ni imyotsi ngahe igusindisha? Ko ndumva nta kindi no kubaza. Iyo none kangahe? Umwe n'igice. Hakaba warasevinze indi. Mu buzima hari igihe uja kurangira umuntu undi ariko ntumenye izina rye ukagibagirwa. Si bibaho? Ako wavuga ibintu bigize wa muntu bikorohera wa undi uri kurangira kumumenya. Sibyo? Hungu ushobora kuvuga ati hari umutipe uba kuri social media mugufi windana amabere utagira amatwi ninde ni gasuku. Mwumvise ko mumumenye? Naje ngiye kuvuga abantu hano numve nimba muri bamenye. Ari umutipe ukunda kwicara muri jeans imbere wambara marinette useka ubusa ninde Amoni. Numva ko mwamumenye. Hari umugabo ukunda kwicara imbere w'inzobe mugufi udafite umusatsi ufite nk'inda nini ninde Muyoboke? Okay, twagiye kundi. Hari umukobwa wo muri jeans muremure w'inzobe mwiza uteye neza ninde ngo Kristera nongeyeho uteye neza ni Melissa. Ibaze ko nawe uhakanye imiterere yawe. Hari ibintu bara abakobwa baravuze ndibuka. Kurya abakobwa muri regira nabo muri VIP ntantu batandukaniye. Kuko urebye no mu dukapu twabo habamo ibintu bisa. Ni bari fondoti kandi buri gikapu ntiwoburama akarahure kamenetse. Ninde ntore? Aba ni aba mama Melissa ngwino ntiza agakapu kawe cyangwa umwegeranye. Ariko wenda kibazo. Wenda ndebye udafite ibintu bisebetse ingaho mfungurira. Se nabyo bifite protocole. Fatira mikoro. Harimo se nibi. Akanaga ni kazima.
aka niko kameze cyangwa karafungutse? Niko kameze. Ari ikintu noneho nsanzemo. Oya, sibyo, mfashe igikapu turebe. Ubuse VIP nimba imeze kuriya regira sinsangamo ikinonko. Hari ibintu turenganya. Iyi mihanda irimo umwanda. Ndashimira ribu ko yagenda ifunga abantu, kandi abantu bazanye ikibazo n'abantu bo kuri social media. Nta kuntu leta reka guhebeba, nta kuntu leta yo dufasha. Ese uyu ninde? Ni Zaba kwambaye nk'indinja kandi uri umupfubuzi. Umva nkubwire, leta ndayisaba ifate abantu bo muri industry babajane nk'ahantu mu ngando, babakoresha ingando, baveyo bafite mu mutwe ameze neza. Siko umuntu azoza avuga ikintu akivuge wumve nawe ukivuze harimo urumogi, ariko umuntu avuga ikintu wumve ko umuntu wagiye mu ngando atandukanye n'umuntu utarazigiye mu. Siko uzarebe bano bahanzi ba kera 2017 sinibuka neza na 6 gutyo bigeze gukoresha ingando abahanzi. Hari bisi zitatu, bisi ya mbere arimo ba Tom Close. Umva bisi ni zitatu, nta kuntu Tom Close yo kwicarana na Kamaro ku mpavu z'umutekano w'amatelefone. Noneho ibisi ya mbere arimo ba Tom Close, ba Kamishi, ba Debeni, ba Medi, bano bahanzi nyine bakuru bameze neza. Bisi ya kabiri yari irimo bano b'intore, hari harimo ba Masamba, ba Jules Sentore, ba Rumaga, bano ba Ruti Joel. Urumva n'abantu bakora ibintu by'imico. Gusa twasanzemo Clapton ntitwamenye n'imbaraga nk'umuheto cyangwa umwambi. Intore urumva n'ibintu by'imyambi ntibizabiburana. Bisi ya gatatu umuntu wari wicaye imbere yari Kamaro. Afande yacakiranye n'umuntu wicaye imbere yamabashira kuri foreign ngo ubutesi mwabukuye. Siko mufite ubutesi, mwaje mu ngando mwizanira n'abakozi bazoza babamesera. Babonye nyine Kamaro babona ko nta kintu covamo. Ese mwe mwomenya Kamaro akora iki? Ejo bundi nabonye muri stade abantu, harimo stade yuzuye 45,000. Ndavuga se abantu bose ni abafana baya makipe. Ndashaka umufana wa Rayon n'umufana wa APR. Ndashiraho ibihe simfite amafaranga menshi ni 10,000. Niba tsinda ibibazo zombi baragabana. Ari ikibazo se? Niba tabitsinda umwe akaba ari utsinda ni uyatwara, nta kibazo. Umufana wa APR ninde? Christophe ufana equipe. Ufana APR? Uja ku maguru yahaguruka ati wowe ufaniye sha, ndafata umuhungu n'umukobwa. Reyo ngwino hano, umuze hano nta kibazo, hano bagarare hano. Reyo igira abafana benshi ariko bagito bake ba APR bese. Ngiye kubabaza ibibazo bitatu. Apana kuvuga ngo watsinze kimwe kuko yaje ntiyogendera ubusa ngaya cyangwa bibiri. Ni uratsinda ibibazo byose ko ari bitatu mbone kuyaguha. Siko ni amafaranga no yatsindura yakoresha iki? Uragura indaya?
amahirwe n'imigisha kuri wowe. Hari ikibazo se? Ntacyo bimbwiye. Faranga zanje kandi wozijya gutyo. Ufana Reyo uza amakuru yayo ntiwagendeye mu Kigali ugiye muri stade. Umukozi utekera Reyo bamwita nde? Bamwita nde? Abudu. Sinakubajije izina rya papa wawe. Navuze utekera Reyo. Yitwa Abudu nyine. Siwe baramuhindusha kwicara watsinzwe. Hasigaye ko ndabaza ibibazo bikomeye. Reka noroshe. We kwera kuri umukobwa. Kibazo cambe. Mbwira kocha wa APR. Darkonovic. Nahereye ku muzungu ngira ngo ntamumenye. Okay, warigenje. Mbwira abakinyi 11 babanzamo. Paver Nzira Mwizamu, Clayman Yuswane, Claude na Gilbert. Mumbwire simbizi. Tadeo Luang, Ramazan, Lamin Ba, Barafinda, Muzungu, Mamadusi. Kimwe. Haraburi ikibazo kimwe. Si kimwe kibura. Bushara harabura bingahe? Ni kimwe, si kimwe kibura. Uyu mwana w'umukobwa arankosoye. Yeme, ntajya yanje gusa namwe mwongereho 10. Ntajya yanje gusa. Fura. Mwongereho turebe ntajya yanje gusa. Franco nawashize 10 risanga irindi 20. Ninde wundi wongeraho? VIP mwese muri abakene. Ndayamuha nta kibazo nafata. Hari ikibazo? Undi ufite nimero ya momo? Uretse gakuyabika nturatsinda. N'uyu nawashizemo. We wakora reverse. Nta wundi zaba uhagaze nabi. Momo uravuga momo cyangwa imvuga yaje ku mpamvu z'umutekano? Ku mpamvu z'umutekano dukoresha yande? Iyaje 079 ka usa gutyo kurana uwo mutsindira. Bafite umukozi wo mu rugo nta wundi bakeneye. Ese ba nta wundi? Mwese okay, ubwo 20 ica gutwaye se? Nariye sasta nayo. Garukano ikibazo cyanyuma ndikirarangire. Ayaje we yatwarira uko se? Bitewe n'ukuntu mbaye mbona afite ifemba, yatereka hano nuyatsindira urayaterura. Yatereka hano, siko? Sibyo? Ubonye ifemba afite? Yo yatwara. Ni ikibazo kirari humura. Tereka hano. Twumvikane. Iki kibazo natagitsinda arama amafaranga ndikubona yakomeyo. Ntagasubirayo. Chaperi ntago ndabaza muri football raperi nyine. Nta kibazo zana humura ndayagura. Ma nukuri ko. Okay yatereka hano. Ntaki ase mufitire ufata mikoro. Sivuga. Iravuga. Tuyitaze twembi hoja ko yavuye. Oya humura. Aragiye basha. Nuko sawa. Nta muntu uzi ikibazo gikomeye mutabare nyabo. Ayowe. Cyangwa ubundi habuze ufite ibindi bibirazana hano. Umubaze. Wori mwene wabo umubaze icoroshe sha. Okay reka mubaze. Umva. Andusha amafaranga ntange nyabuna. Hakaba ari ikibazo c'umuntu. Kanange ngubaza ikibazo. Uratanga ikibazo cyangwa ubwa uri ikibazo? Ngubaza ikibazo n'ugitsinda ndayagusigira.
wongeretse wongeraho nawe. faniye ikipe mu Rwanda. Mukura. Mukura. Kapiteni wa Mukura ubu ngubu ninde? Iramugira ariko. Uretse sindabaza. Ese harya ikipe yose ifite kapiteni? Sinamenye yambaye nk'akarabaye. Uretse ari ikindi cyoroshye. Niba utakizi wambabaje. Niye ikipe iheruka gutwara Champions League. Y'Iburayi? Y'Iburayi. Si Real? Ndayatwara. Uretse nawe nkubaze urayatwara nta kibazo. Ndagitsindura ndayatwara. Nagongera kunyongorera ngo nakubabariye nkayagusigira. Ibyanje n'impanguwe. Sawa. Okay, reka mbaze nta kibazo. Match yabaye ejo bundi ya Rayon na APR. Yego. Wari urimo. Umusifuzi wayisifuye uramuzi, sinkubaza izina nta kibazo. Iwiwe mu rugo umuriro uri muri cash power ni kangahe? Ntatsinzwe. Bakira Bushari reka musaba zani imbere yakoze album nziza ejo bundi ayita Moon. Katumwakire Momo. Ngwino ndavuga Momo nyuma. Je ndashaka guha gift Bushari. Amashyi cyane kuri Bushido. Bushari ni umushiti wanje cyane. Bushari ejo bundi yakoze album nziza. Ejo bundi natekereje kuguha gift. Ndavuga ngo nguhinka ariko mbona ntanka yoragira indi. Busha. Yeah. Ufite umugore n'umwana. Yeah. Mu gitondo iyo ba Bruce Melody babyutse bazaririmba ntusige. Wowe yujutse ni papa. Cyangwa hari ikindi uzuri noneho kera imyotsi yaje. We wisanze utega amazuru hano. Ariko Bushari yambwiye ngo afite performance ari buduhereze. Bushari wadusekeje man. Mumeze neza? Mbere na mbere mbanje kugushimira. Ibintu byarahindutse. Waravuguruye ugerageza kuzana n'abantu baza guseka bambaye udupfukamunwa. Situba tuzi niba bari guseka cyangwa niba bari kurira. Ugomba kubyitaho ubutahazazamo na ba Bin Laden nitwamenye kuko barifunga cyane sibyo? Yeah. Pow. Ari indirimbo ya Bushari nkunda. Yeah. Ivuga ngo ni bande. Ni twebwe ni bande? Ni mwebwe. Ni twebwe? Yeah. Uzaza urimba verse nje nshiremo chorus. Ni mwebwe. Ni bande? Ni twebwe. Abo ni bande? Ni twebwe. Ni bande? Erega ni twebwe. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga hongera